全观众朋友来看国际新闻，讲到这罗西亚27个再去空袭乌克兰东部一座城市，造成上无有4个人死亡，42个人受伤。美国也谴责罗西亚的行为，而且佫再宣布要提供美金5亿援助乌克兰。另外一方面，白俄罗斯总统也证实讲，这罗西亚佣兵组织瓦格纳集团的头人已经到白俄罗斯了，无排除会有进一步的合作。北约也伫咧烦恼讲，这佣兵集团反背，地区区域是经济不稳定，而且因也有伫咧准备要来对抗威胁咯。见到无雨走大拍到，厝拢倒来，民众着急等待救助。俄军败日空袭乌克兰东部城市克拉莫托斯克，拍到一间餐厅甲附近的购物区，造成几10人死伤，真侪民众掉伫个厝遐砖仔壁内底。Я прибежала сюда после взрыва уже, потому как меня тут кафе я арендовала. Я пофотографировала, в кафе тоже все повылетало. У меня сыночек погиб на войне, мне так тяжело сейчас, понимаете, и тут еще и это случилось. 克拉莫托斯克由乌克兰控制，离俄罗斯占领区真近，定来正做俄军空袭目标。美国政府公开谴责俄国攻击行动，同时也宣布美方会再提供5亿美金来军事援助乌克兰。This is the 41st drawdown of equipment from DoD inventories for Ukraine since August 2021 and includes key capabilities to support Ukraine's air defense requirements as well as additional armored vehicles, anti-armor systems, munitions, and other equipment. 另外一方面，白俄罗斯总统卢卡申科拜日证实，俄国佣兵瓦格纳集团的首脑普里戈金已经到白俄罗斯，同时承认当初认为瓦格纳兵变是误判情势，会考虑提供声援，无伫用野地来交流作战的经验。Гарантии безопасности, как он вчера сказал, в самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси, но, как Ленин говорит, мне бы такое подразделение в армии не помешало. Я с тобой согласен. 对着瓦格纳所来动向，即阵唔知影，北约是判断瓦格纳集团到白俄罗斯的造成区域更加无稳定，兵变也造成俄国境内对俄罗斯甲乌克兰战争的意见更加分歧。北约已经做好准备，要来对抗任何威胁。讲是新闻，牛间编译。